Allinllachu warmakuna, hampuy katamuychik. Kuskalixiykusun Ministerio Público Wasimanta. Estado Ukupim Fiscalía de la Nación Wasija Sapaj Atiniyu. Kay wasikaman chayamun tukuyniraq delitukunapa denuncian. Umallikninmi Fiscal de la Nación. Hina hipampim kachkan Fiscal Supremo niskakuna. Chaymanta Fiscal Superior niskakuna. Hina hipanmanñata Fiscal Provincial niskakuna. Llamkayninkun tukuy ima delitukuna hatipay alli-allinta chiqapiachinankupaq. Hina hawanmanñataqmi juezkunamanta mañakunku delituyu runakunata imayna uchachachinankupaqpas. Kunanqa kaytana ruwaykunkichik. Ima requisito niskakunapaq kanan fiscalman hisp'inapaq? Pero suyupi paqarillachu kanman. Imayna chakanmanpas qamkunalla hatipaykunchik. Tupanakama! Amaraqripuychu tapuykuskaykiraq ima sutikunapiwantaq riqsina Ministerio Público Wasita, Ministerio del Interior, Casa Fiscal, icha Fiscalía sutiwanchu? Ama qunqankichu Ministerio Público niskamanta rimariнаpaqa Fiscalía utaq Fiscalía de la Nación sutitapas nillanam.